uyabambelana sogqoza lapha kuvele kujuluke lo insizwa ya noma ujayiva kuthiwa inkuzi kamajayiva amajayiva bonakala ukuthi soyawena nje songathola nentombi eyimfotho noma ungenayo wena uyajayiva noma ungenayo ivura nangu ubhalele umlaleli uthi basakazi ninjani siyaphela inkinga yami ikanje umama wathola abantwana kwesinye isibongo washada washona lo wababa wase ethola ubaba ozala thine kwesinye isibongo washada walobola kubani lo izinkomo zingapheleli walobola kubani walobola umfazi womuntu akashadi kabili umuntu manje mina ngifuna ukuthatha isibongo sakababa lona ongizalako naye sowashona mele ngenze njani ngididikile basazi sizane lalela lapha dadwethu akwenzeki umuntu ashade kabili umuntu uma yefa ufa kanye noma eshada ushada kanye wena uma ngabe umama wakho wafelwa indoda ayishade nayo wena awusiwa lesibongo sale ndoda le ndoda yangena umfazi womuntu owayeshade naye ngiyamangala ke mawuthi ubaba wakho washada ukuthi washada wayinika bani lezinkomo ngoba umuntu akakaza alotsholwe kabili umuntu akakaza ashada angeke umlobola umfazi womuntu lo muntu lo kwakungumfazi womuntu unephutha lona othi walobola umfazi womuntu wamlobola kubani ubani wamukela inkomo ngoba bangayithatha kanjani bomalume inkomo kabili akwazi ngaphandle mangabe kunabo malume abayizigebengu ababenodadwa ababeqola ngayo amadoda yiyo leyo nto ke ngenzeka ke babalobolise bazi babalobolise kathi kodwa nje ngikwaziyo umuntu akashadi kabili umuntu akathelwa ngenyongo kabili umfazi othelwe ngenyongo yakamkhize noma yakasimelane ungakasimelane lo mfazi lo angeke aphinde abe ngokwamavimbela ngeke ukubone lokho umkhuba loyo lona nje usuke sengena endaleni zalo vele noma ngabe kuthiwa lotsholwa nantombazane akakwazi ukuthola lutho inkomo zakho uthola imali yamadolo kuphela ngoba ungathola ukuthi nayo insizwa lena ingoba ingafundi sasibongo ngeke kwenzeke lokho sekuyafuna ukuthi niqale phansi nabo malume nilungise kanjena nje ayilungi kodwa babamagutshwa ngibiza nje impela nje ngithi ungasimelela ngazathi uthi ungakwamazwa babo wakwangene emancweni abantu uma ngabe wangene emancweni abantu uyawufika ube ngwakuleso sibongo sizathu uthola abantu bakulelo khaya besekhona bengakahambi ngaphandle uma ngabe ukuthola abantu bakulapho sebafa bonke waqala phansi wazakhela uyabe suthi kwamaqo isibongo kodwa mawuthole nje sihleli la khaya sithi hlala kunansi indlu sozawushintsha uthi wena songwasibani bani la khaya kithi akeke kwenzeke lo lona wangene emncweni zalo baba waqhubeka esivandeni zalo baba walima wahlanyela lesivuno esiphuma lapha phakathi ngesale kwalo baba walobola wathenga lensimo akasithola na khona abafona baba Magutsha ake sizwe ukuthi bathini yasibalalela iyashaya manje uyakanga lo wena nje uthanda isibongo sakini inkinga yakho hayi ukuthi njani azange lobole nalo baba wakho unemanga walobola kubani ngoba akakwazi ukulobola kumuntu efile ngekulobole kabili umntwana lotsholo kabili umfazi akashadi futhi kabili akathelwa ngenyongo kabili uma ungamthela ngenyongo umfazi womuntu lo akusiwakho wena noma ungafa unamfazi kodwa ke baba Magutshwa sihleze sibabone yazi kuyenzeka umuntu alotsholiwe phambilini uthi uzokuthola lotsholo kwenye indawo aphinde bayalotshola ubugebengu lobunamuhla ubugebengu ikhona isinamuhla leso olotshola umuntu kabili mfo wamacu akashadi kabili umuntu mfo wamacu ngoba umuntu akafi kabili ufa kanye noma eshada ushada kanye manje uyaqola lo uyaganga lo qola komlaleli omunye baba Magutshwa siza ukuthi uthini usemkhondo sawubona sawubona ninjani baba njani ba sikhona mfowethu ukhuluma nongedi lapha ya eMkhizevini yebo ngeke hayi nikhuluma iphutha lapho ngoba kuyenzeka umuntu alotshele kabili madoda hayi ukuthi niyaqala nje ukuzwa lo umuntu kuyenzeka impela alotshele kabili madoda ashade kabili ukushada indoda ingashada kabili kodwa nje kuyenzeka indoda impela umakoti alotshele kabili aye kulesa sibongo aphinde aye kulesa sibongo no uyaganga mfowethu makunjalo usukuganga akathela umuntu ngenyongo kabili akwenziwa lokho uma ngabe uthatha umfazi womuntu eseshadile wathelwa ngenyongo uthetha umfazi womuntu akusiwakho lo mfazi noma ungafa ngeke akuzilele ngoba kusumfazi wakho
Usuthi laba labakhaba umfazi ngeke bayithathe inkomo mangizwa nazo mzobona. bayayithatha mabezigebengu Bayithatha impela lapho ugcine vele bayithatha inkomo. Kusazoba mnandi. sazoba mnandi kusengenzeka noma yini Hayi baba Gutsha kuyasho ukuthi useyintweni kusengenzeka noma yini. ya qhamu kwenye intombazana nje ipatshaze efana naleyo Iputshutshu. ya vela patshaza athi uyazi ungathi impela -1 thabu Uzwile le ngoma ethi uthi umqabuza ngezisini uyashelela nje badala. kunjani Ake sifunde inkiya baba Gutsha. ya inkinga ikhona mfowethu La kubhalile umlaleli uBasakazi molweni. aha Nginenkinga ubaba wengane uthi angimxolele kanti wahamba wangishiya uthi uthando alisafani ukhumbula impatho lo lathanda mina ebengimnika lona namanje mina sengithole omunye uthi uzofika ngenkani manje ngenze njani mina angisenalo elakhe ufona njalo ngisizeni Mkhondo FM tshela lo muntu uthi uzambizela amaphoyisa ngoba usamfuni wena sowuthanda lo uyakonisa ngoba vele wakuyekelani yini yamxoshe ekuqaleni uma ngabe waxoshe eqala kusazi ukuphinde kumxoshe manje tshela nje lo muntu uthi wena malokuqhubeka nje sawubiza amaphoyisa ngoba uzawucabana nayo le ndoda yakho icabanga lokuthi vele niyaqhubeka kanti wena usekho lapho qhubeka nalo nokhona okukhombisile ukuthi uyakuthanda lona sowudibane nezigebengu enjengaye siyamgebenga manje yiyo le ndaba esekhumbule emuva ukhumbula imbawulo enze ya ukhumbula akunandaba nalokho ayishiya ibona yayivele ivutha nakuqala ngeke manje ngathi ikhehle kakhulu ikhehlezwe ngibani ngoba le nomnikazi wayo akakhohlwe ya hey kulikhulu baba Gutsha yakanga lona uyaganga lona onisa lo ntombazane qhubeka nempilo natshela lona nje ukuthi mawuqhubeka ubuya nje ulokhu ungifonela ngizawubiza emaphoyisa akubophe wavela usidwedwa usumuntu ufuna induku lo wehlanya ufuna induku uza ngenkani ngowakhe yini uzomxabanisa nalenyula mhlawumbe nale ndoda athandana nayo sesincane uyabona nje ukuthi kuyayikhobosa kuyishaya lokho wayemtshele kahle ngokuthi uthi the love is over wamtshela neda akithi nguye angithi lona wayesephethe uthando olusha lamkhipha kulo lona asalwa ayitholela indoda lentsha yamphatha kahle so yabuza umonisa uyaganga nje kuyabhimba sekho nale mbawula le bathi uyabasa ngale umfulu lokuhlala umshado lokhu ugida phansi emfuleni awusayi phezulu esigcaweni ya tshela lo muntu wena uyeke lo muntu wena utshela ukuthi uzawubiza emaphoyisa abalokhu ekuhlukumeza ya qhubeka nolothando lakho olusha lale ndoda eright isishimane ya uyaganga lo ishimane no kwayibanjelwe nakuqala bona manje amadlozi ebusukelele manje lamadlozi awasambambeli kwesibili awasamphindi ya uthulele uphuphe intombi enhle awuthaphapha akasekho kokushukela ugogo omuhle ya kunjalo newikhi lenkulu ya ngathini alpha ya mawuthaphapha hawo kokushukela dolo lo asilanda ingoma baba Gutsha